Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ya katrela jong ka Phlim khasi kaba ansapen mission habiju cinema shilong kabala ai kerteng kini la pelat pat ba no menta kasni kalai poi trik benai naitung arhajar apun rio hamau khar shilong da uba Himalaya Shangpliang kumukong san ha Jingeh lang uba commander Shangpliang u president ka mefelma uba Lancius imde kibrio na po ka hello Meghalaya bat kiwe ya kini ka Phlim kini kaba ansapelat chen hapo cinema laai Jingeh rap ka sarkar jilla lingba ka hello Meghalaya ha kani kasngi pelat pat ba ya kani ka trailer lawan ban penshit pensngan da ki ting shop bat ki puran na kani ka Phlim kini bat ki nong shim benta ya kani ka Phlim kini kabala penbet penbiang bat kabala day try da uba sections imli bat la penbet penbiang ban ringdur da uba ki garat u director bala paunam ka jilla Haba ai jing Kren na kaliang uba Himalaya Shangpliang ula ai ke jingkit bok kerwiang ya kani ka kanhun Phlim kini kaban long kaban yad bha bad ula kit bok kerwiang ru shakinong shna Phlim khasi bakin nang penmi shu iki Phlim ki ba itnat bad ki badan jingmut ula kula ru ba on saya Kren ni ki jing ki nong shna Phlim khasi sha umintri rang ba ka jella di tadi benar halo ini benar tadi dan film kini jangka trailer apply by Pak Mentang Komisi Mei Akung kani kesgi keba di Pyllait ya kani ke Phlim keba nyo jogi bar section di shop dengan Kren balungkot kedua ni so syai aman ai kublei kini kiri ramba kiba don kata ni ida di ba kansing iba don bani ila yetu ya kejede jogi bar section hangai long para jonga iba ilaya ha kalenti politics cumi idan i parasya kami jonga iba Jeffrey idan iba Kharman iba wan nakla hello Meghalaya lambat ikong kumjo iba Lancius belong vice president joka Meghalaya Filmmakers Association first time na ikido film klasi ya i Miss Sherlyn, congratulations if you are PO ya ka Best Actress Award mana kami malayu if you have YouTube ada juga por ba napet ba masusaron dia parashnam prathau jama ba section ba ya ka Best Director Award kulay if you but congratulations if you kurban kumjo ya ka team ke badan apa ka ni ka film kini bat kumjo ki members jong ka production team jong ka shwa assembly productions bat ki parlok baro ki baidon ka ni hakni por kerpang mai ko play iwan bed chelong tu play parkour mai ko play kerpang he is the inspiration behind all our young people in the dance academy kickball ifi babino yash kaman akakam bujumfi di perlawi hagane kapor as dak jing susalong sia ba sakhi sipa kum kani kala lese de kasin ka ba ar ne ba lain kan mau show ka ba iba section ila khot subhaina ban pli the trailer ban pli the premiere film jungi ban kum ta tete iba section ngai thu ni na do ipor ba ngadak stang balian ya ka kam banyak election until Osram constituency atau por idam tho hapo ka nong sa Hima ilong nong tho ko bor nong sa Hima di jungkot yang kat sabang ngai
Marang iru ide na kathe ka konstitusi jongan na pindet so sao. Te na juyala mi ikeleng ijuyala ban tho. Ya ki kubor ke banga ngale. Bani kendo ke bapang bastom ke hospital kumta te. In fact, he has promoted me a lot. Te ngamla mangan Shangpliang di bus section. Thank you so much bus section. Te kelapoy ke journey jona pangadlong o emeli la job. Aja pra. Nanta iba section ila sedang bandon sa interest pensionai ke film. Aja kendai ila sedang pensiona ya ke film. Ila sedang berjalan. Tengah jual, seno ni bas section ko apet na yo lale chawai na. Anda wa hadian ngalap Pyllait ini bukan pensiona film. Tengah pensiona film yo. Yang asna ke film Jingeh. Mau berlem lo tak Jingeh. Yang absyar dalam pensiona film masuk ke EV. Yang sir jenga pilong MLA jong kami ke Tanjungi, aku akan promote iki tourist spot jong kami ke konsumsi jongi. Ban promote ika tourism jong ka area jongi, isya ika film ban let pension hakita ki tourist sites, kum ka Kren kum ka tu Haba maulong bena kum ta ter. And eventually, and the ika film it came out so well. It's really, really nice. Namra ban mutur ba, it is a film made by this man. Nangta ngasasdan banir I ka talent hayinge I berapa juni, ka creativity ba idon, ba ilahan punwandur many things in that. Many of you must have seen the film Jingeh. We just heard a beautiful rendition na I Miss Dia. Nakajing Roy, Jingeh. That was the film. Nanto kalau sedang the journey in bus section, ter. In between, he got distracted. No? In the sense, on a lighter note, macam, ia sedang mencerna film commercial with very funny names. Kawa nongsor and all kinds of things, you know. Then one day I called him, I said, hey, that's it. The jet bahasa itu kita tengok. Ikut yang apa inaugurate eka film biju. Perkat nganglet yang kumno, nongte buat Shangpliang ulit pli ke film kawa nongsor. Ngai ini kan the jet no. The story kita compare, the story kita kata kita jadi real. Kimlong the story kita ajing seneng ya ka imlang salam. The story kita kata. Yang ni ban ajing seneng bangin berbahaya ke society joni. Nangta sedang kata the Jingeh story joni. Lalu kita nota. Ketengkai was a very good movie, and because of the story jo ketengkai. Perkara Sherwin Ruyo as best actress, right or not? But golden like evergreen, I always call him. His hair will never grow, but it shines. When the hair shines, that shows the sign of a healthy man, with a healthy heart and a very jovial heart. They have a long jovial, have a long comic, ubreo, gentleman. So. Nga kwa ba ai ko lay a piece of scene ba section ya kani ka story joke hi hakan joke nata kajing pay film kadari ka entertainment ni don kam ya ka entertainment ban penbernya ya kajing him jogi kwa hi ban like na ka tension ban like ka stress ke so kwa hi ro ko yero ka joke nata la show on Netflix la show on ki Amazon ki Prime ter nilawan ki jom ki choice of movies hantu balai ile kato ni kwa bangin light na ki baru khai teaching perkhat joni te ni kwa entertainment while the entertainment is also seen ni de bangin yo ide ya ka good storytelling
ka storytelling ka di banlong bayatu khana syapang ka inlang salang ka Jingeh tu khana syapang ka Jingeh ka Jingeh tu khana kalau kum ka biopic syapang jumno da jumno kita kilong ka Jingeh tu khana documentary nakwa epi ba pinishim kita ki advantage di banai khuble ka sarkar ko kodrat sama Haba baru sekarang hijau yosnoba, oh kita Phlim kita angshla sto bom dan fun bom dan ban EU dan sekretari buan nabar Phlim, nanti kesarkar yang bukan bersama mentah kalau island evi, lembaga Hello Meghalaya, Hello Meghalaya, kadai ke platform evi, kadai ke platform. Abdan sarkar hamnom no hatari India jungi. Kung ka sarkar jungi kaban ai ya kapisa ban ai grant ya fi kinos na Phlim ban encourage ya fi bakin poi hakan ka kerdan bagi dan kwa aru ya fi bakin dan kio nakan ka kerdan syakoi bakin long high budgeted films kini kilong low budget films ni kwa medium budget high budget 1 crore above budget kapisa ka don ka sarkar Ikwa epi bapinwan shim take this opportunity apakah sarkar ka IP nikwa epi Pyllait surok sengkin mano oh katam dan kita ngimyo katam yo and I have seen talents in each and every one of you here ini tang small section fraction di bawah ini metakasi what ini fraction ro kinong sharp kinong talent kinong rai arun meneh ni lain kidon talent kini iba Phlim baru kidon nak jom-jom sapa uble ayaki and I must thank people who picked them ngado iba section ong kuno hijit ini kibri baru kiba yang ngale ka audition le kita bol susu ngamnang ngan jit you can imagine lada hak audition kibri jiwa na kispangon na play kispangon kishaje touchphone kata kalau ada lupa ke competition kata kamu the market is there kayo kadang the market for the artists kadang market for directors kadang market for producers kadang therefore nak tentu yang Meghalaya Filmmakers Association shim yang kabu take this advantage and make the most of it Amar balik dalam kali nak parlok kita dapat Hello Meghalaya. There are very few films who are beyond 1 crore budget. Am I right or not? Yes. Benar bersih. Hak sarkar kan ada ini more than 1 crore budget. Nerai balik benar 4 crore ke stage. Benar. Dan sa poin kapor, bapiru pin sa poin hak tak kerdan, bapin shim yang kita ki big budget films. Big budget means big payment. Big payment means good actions, good films. Dede kata bang aku apa? Ni ginaya syakman, hak cip i ke film. But ki OTT mata kita bol bah. Ki opportunity fi, babin ya challenge, babin ya compete, hak kayo hak market kalau kabau belai. Sa sujit mapi ya kaya mapi kuat. Hakano kalai mapi kuat mapi niya. Meneng alay usno na President ng Filmmakers Association. Halor kata ka Bongdan kata ka Jakaban Ifun. Oh, we agree to that. Mereka sarkar kata persyang dan wahid ikilah. Lembaga me Hello Meghalaya, ban lembaga IPR Department jauh ke Meghalaya sarkar. Kata persyang kat malam. Ban Wanra yang kau katakan Jaka, bapin showcase yang film jofi. Nisut ho, bapin dan hall ke babiang ke babin. Insara, yakan nika kubor siya chief minister. Ngansa Kren yung chief minister deh, bangker padu, baun sumha, baun bu at least. Kawai ka hall, haki district headquarters. Kenapa? Kini ki parlok jungi ki bakwa ban puni film. Kin pendek kami yang kita ke hall
at a certain very minimal payment. Instruksi bah atau mentah bagi filmmakers, dari film producers, directors kita hapsio merupakan person nak jingyo jingdi tiket ya utrai di cinema hall. Jadi bah nak away ke intervention, syakwe intervention. Ke first intervention kade bagi layo ban ai jingerap ya phi bachnai ki film lemba kapisa ke sarkar. Pio eta gran dan ke sarkar. To dang ya dengan gelenti. Ke next step kalau bagi ai sampai cakade ang no bapin peni ke film. Ni don ki district library auditoriums keleng sodong. Nrai teng kalau ke bae ngayon semua benar ni dadon ke encounter ke fakam susi. Agapor bapeni ke film borsing ba unfortunately kila dia makin pack up no ya kata kecimpen ini nomor ba kita dengan way di circumstances te nimwa ba kandang kecimpen thut hal kecimpen ini film sisen ba Pyllait sedang kecimpen film kamu yang kedua ke schedule kepala bu ke program berway dia ban complete dia kata dia nomor kata dengan sarang ya kani kajing kerpan jumpi kajing dawa jumpi siapa honorable chief minister kenang ba Chief Minister, un complete sendan yang kata kencing amrut jumpi, un pendep sendan yang kencing amrut, ulah dep ban ai, ya kencing erap pisah, mental un pendep sendan dah wasna yang di hall, kenapa pun showcase yang film jumpi. Number ratio ngan Kren hangit por, ngan kitbok kiruen, ba anda di Pyllait yang di film ba section, de pinyo ke response ke board ke paho kenapa kejingyo jumpi kumba pila mang bapi ong pindan dari charity. This is the first time I saw ba undang film director ba ong ba nak proceeds jom kali film in I seta charity jom kita ki way sya jawai mo ya ke school ya ke orphanage but sakoy le ham no pim it not said very thoughtful. I must thank all of you for this very noble thought. Kalau kaya jing perkat kaba so syangkun ha de ngit ba ublay nam kerkui pi undang penyo paho pahai pi bat kumjo ya ki ya pi baro ki baidon ta ne film pinang yo ya jing kerku na ublay pinang yo ya kata lahan bapindang penisu yang kisap ki pong jumpi ni kwa ba ki film jongi nang ni na Meghalaya ki leban poi she ki film festival keleng sodong ka portable away. There will be a day I would like to see ka away ka film jong ba section ka ban poi shado ka film festival persyang nang play hakita ki jet film ki balong art film ruknya ande ye ban perkat ya ka dio ka kot perkat de ka artful tidak macam folk tales kita kodor ha jungi jong ka time jungi born kini di generation kita tamai menta kita pule folk tales yo let's say through the medium of the films ki brio kin kan mawe ki folk tales jungi kenapa kata daun na show IG mod happy but kunjo ik palon na hello Meghalaya please promote films on folk tales also because these folk tales people are almost forgetting them. Haki schools ki classes unju hikai folk tales show unju yato hana show no matter the way the children are being taught is totally different. Therefore nakwa ba even our folk tales need to be reminded and promoted. With these few words na I hule di baro sesisen de kitbok ba iba section ba kani ka film kini kan kiu syafrang kan dang ya chakmat ba kujo kan dang yo bon kijing ro na ka society juni de dang mi kentien na penbena tila thai jigen the subject brand the bawara ike jin Pyllait lang bai sa de Shangpliang ike ni trailer da ngani kini kan padang mai phang ba section sepang kata ka akor do pulang jong kuni ngapai kendet himde tan hau kuni piter tangi kilom ramba again
Bạn nghĩ cái này generation khi là đạo sinh rằng mà cần mau hà khi đó cái story đó chính xác và chính xác không để chết được nama mau dia beri bawan nak long yang tak perlu tiada nak ti lebih ya pun kedetan kecisa tak long ke example ini tu pi orang jadi siapa perlu uban nak jaga pada sekai bah tiada bawan perlu apa ini kamu kikmi jangan kuat dengan kikmi kikut utu lo ukwa ya ke respect baladong ali kimi ni ai kan wan kimi heksa se mu polo cho kata gade kecil kimi ti jungi orang baik ke kimi ko unfortunately what kalau mas susi kenong ba hiu tau orang baong kimi ai se tu bala khan di suara nama beliau repatriation kong ya tong hi seto cái chính hiện đó là cái generation rồi thì ngắm một bất ông cái đây cái subject cái bậc khiêm hai sẽ để ông cái phim cái gì cái phalang như cái chạy là mình nói cái điều đây bộ công sản tâm hay cái phần nhiệt họ sống rồi hay cái sai bậc khác hay cái sai nur cái sai đa cái long yên của long sơn cái này cái gì cái generation rồi hiu cái gì là để đi bắt đầu mà chân chân ini kila khin dan lebih jadi tu wakil persa kaji ngasan lalu yo punya berusaha nalu na jangai kiwan dan badan lalu yo tu basuk tu kini ngai dengan jerusalem kaji juga kamdan suruh respect dengan ngai lembaga ni film kini dalam lain po cinema ngai kita pun kita nampak batin berisi seperti juga gender ini bagi dia bandar juga akor keluar lalu spa keluar ke akor ke Batam hak dia kulis pun satu wiro na syakwa ban kuy ki atis ko pipim dai ban yasno basno rem jenteng ki don ki breu bakran sine setai tu ki hal katam ta ni kali ka kam sina flip tengi ni kran ben do jai udaju amla no ni kran ben itu ki nong training breu domestic worker ni lah ni keren ben kita tu lah keren ben ni kita sudah film ni kita nak kasap ke kau kita kita jadwal kita ai ke support ini kita ai ke support kita ai ke cerita shan kenapa ni lah ban kio kasap ke kau kita tu ban ruai kita tu ban shan kita tu ban ring kita tu ban edit kunta kita tu ban ke make up nak jauh kita ki halu aku satu di department main apa commissioner film ki balong major department to bangim la ban kia imagine ada ni sna ha film atau ban jing yo kap de address ini di snalan takal i bako de address trong phim ini bagi aktor dengan kod saya Jingeh UI Timo. The last but not the least that sampai tahap ini